Selama merampak laku kaburuk na puang Yesu, tapatongan kumua kadanna belanna kamasokananna tasitamu sule ulendui kada puang pak nanungan di pasakka lan renungan harian toraya. Allo yate allo Senin tanggal 22 bulan pitu tahun 2020 na pak. Tamane membasa ya sia unanungi te kadana puang matua ta pelaku pak tunduan ta masambayang. Kure sumanga o puang kapenumbangki lan suruga. Tumintu kamiluanmi kipotuo sa ilako totemo. Sia bilanna kamasokananmi angki sipulung ulendu ite pak nanungan kadami tulaki basa. Lakirangi sia laki nannung. Kipatongan kumua puang pena masallo. Tula untunduikan unnarangi tangaki sia penangki. Ya tepe suami lakami solanasang. Benkani kakinan o puang pena masallo. Untandai meloi patunna te kadami. Tangya situru tanga tolinoki. Apa si turu pak tangaranmi. O puang pagarikan o puang matua. Rangikan temas sambayang umpotete Yesu Kristus yamu kada tuo sia mepatuo. Amin. Kada puang tula tabasa latarangi sia latanannung lante allo yate. Lamai surah Ibrani pasal 10 ayat 17 saya lako 25. Pak pakilala mengkaula lako tomai panglalan sia umpas sambayangan ni. Mengkaula komi lako panglalami sia turui belana tahu ia tomai ungkari tutui dia tami. Apa ya mula umpe bali kumua anna parannu ungkarang itu pentoyan tangiala sumaroi belanna yatu susinna to tae buakna lako kalemi pas sambayangan kan belanna kikatapai kumua bannang pute tu sukaran inangki muraila umpalolang kaleki lan mintu apa si turu si patokna. Ondong pisan pi kupalaku ami pogaui susito. Angku dipasule madomi lako kalemi. Puang matua otokna kamarampasan. Tumangka umbai sule diomai tok tomate pangkambi domba. Tu umpamalabi rarabase matontongan yamo puang ta Yesu. Anna yamura umpas saka komilan mintu melona. Ami pagwa itu pak porayanna. Sia yaduka mura umpadeni lan kaleta tuna poraina. Tete dio Yesu Kristus. Lulako kalena tuka malabiran. Tontong say lakona. Amin. Apa kupalaku lako kamu esang sulurangku. Dak misadingan ni tekada. Pak pakilalangku. Belan namang kamu kusura kondi lako kalemi. Lami isan kumua yatu Timotius siluta dirampananmu. Yake madoi saya la malena mati sola usi tirangkomi. Salama ala komintu panglalami siala komintu tomasallo. Nayatu to diomai tanah Italia umparampo salama na mati kalemi. Narondong morokomi pak kamasian na puang matua solanasang. Amin. Si pasambayangan komi. Yan nalan bahasa Indonesia saling mendoakanlah. Matumbari tanenek bang masambayang. Tantu mak rupa-rupa tu pebalintah. Den tu masambayang bilan nama kure sumanga. Den duka masambayang umpalaku kamalakian. Buda pato tunapobanna
sitonganna apa tongan ratu pasambayangan. Ya tu pasambayangan yamu kasumpuran sola puang belannalan kapasambayangan dini umpakendek kurian sumanga pak pudian ranunta sia sengak-sengakna diona katuanta. Nadenduka pato tu nenek bang dirangi ya tu pasambayangan disabu duka pena belannalan pasambayangan siumpu to tolino sisola oto na katuan ya motu puang ya moto inang paralu tu masambayang belanna mentama ki kasumpuran sisola puang matua susi duka moto tu pangapa na to usura ite sura Ibrani kumua ya tu pasambayangan ya memisa penggauran melo sia paralu dipogau ya moto na dipakilala tu tomak patongan dio Ibrani kumua la tontong si pasambayangan misa sola misa sabaklan ka pasambayangan dini si pamatoto si pakatana namoira ka si sonda situka tua gan merampoi paralu duka pasambayangan toma kamaya lan paklakna puang matua belana tang mekataka tang mekaboyo untale ambun kadanna puang dipakilala duka ana tontong bang pasambayangan toma parenta belana tona poparea puang matua laum panata kamerampasan kamaloloan sia katonganan undina dipakilala duka ana tontong bata tu kapatongananna to Ibrani lako Yesu ya tu kapatonganan ia to tae nalama angge diowong bangri randan dipudukna tomak patongan sangadinna dipak petiruan lan kalingkana katuan kiallo kita te to digente miki to maupa sundun rongkota sia disabu taun na miki puang matua belana rara malabi na Yesu ya mutu susi misa to dilabak sia di pamasero lan Kristus balo tu si pasambayangan si pakilala sia si angkaran lan puang. Amin. May komita masambayang. Para nupaiman penaangki o puang, misorongan pa kamasemi tukini tuo totemo sia kipatongan tontong sa lakona. Ulendui kadami tukirangi kinanung belanna pa tunduanmi, na puang penamasallo unadaikan kumua tontong komu usisolankan puang. Siami pa kaborokan mibengkan katuan mairingan na kapatonganan laki pake untiro meloy siya uling kani te katuan pa kamasyami lan pa purayami anaya te katuangki yatu penggaurangki menggaronto lan kapatonganan siya tu kapatonganan ki membualan penggauran melo o puang penamasallo patitanan balo mi tekadami na patilaw penangki tontong ungkamali tekadami kituo batta menggaronto lan Kristus tuo umpapayan penggauran melo tanda kumua to mengkaulakan lan puang sia to makaritutukan lan parentami adaikan o puang matua ungkanapai kumua mi pakaboro kan siami anga angki tuolan kadami tuolan kapatunganan siapayan lan penggauran melo pagarikan lan mintu kalingkangki mintu nate kikurre sumanga lan Kristus tu puang pelak bakki. Amin.
Rampoin demoto tu renungan toraya tumangka tabasa sia tarangi solanasang. Puang mura umpasakeki lan mintu alo katuanta. Salama melambi. Shalom.